ukuza. Ngikho sesithethe amagadango ukuthi sifuna bobaba bazosihelebha. Nabazosihelebha kabo baba uZodwa sekazokubhadala nemali le ezokuchatshwa bobaba. So ieda phezulu kwakhe. Pheko 1.5 leya sokufaka imali ezokubizwa bobaba laba ukuthi bazosihelebha for uZodwa. Okay. Ngiyathokoza. Nginizwile boma begodi amagama engathanda ukuwatsho kini njengoba net ukuthi angeke sizithude lezo asikavumeleki mara sisiyazibona. Ngingathanda ukuthi boma ibambe njalo nembokodo ningapheli ithemba niqhubeke uhlumberegweni niwenzako okukhona kuseleko ke mhlambe engakutsho ke ukuthi uhlala kuphi uZodwa? Iblogo lehlangana sesizani bongela iblogo lehlangana khona la eKamarafiri uyatholakala Akabereki singamthola ekhaya inomboro zakhe ziyangena ngolosithathu banayivali for kuyasisa ngamanye amagama akazi ukuvela ngcono ukuvela ethini ukhona munye mhlawumbe angasithatha sise khona phela akcomplain umuntu omunye into engichaza nginikhulumise nonke ukuthi angathi ukuthi lona kade vele wangizonda or unekinga nami so ke kubonakala ukuthi sonke ayisijabulisa into ayenzako ngitsho yahake singakhamba namupha sikhombisa khona la siyokuguga efridge ukuhamba sisoke sibomama sibone amapoint umuntu oyiwana athi kuveli lo yasoke nanikhamba noyiwadi nasimlandela ngenyawo nizasithola khona ningeza sinaleli ngitsho sibona nabo mama bakhona abakhudlwanyana abakhonako nokho siphana imunye iyo simlande asikhambe kubhedabheda uzasikhombisa khona la wena Kamara usikhombise bese wena Kamara thina sizazela Manzota simtholi ke okhona esikhombeni uzungeza Mamzota thina ke sikufuna asikufunele okumbi sikufunele okuhle kuphela ukuthi uyisele imali ebantwini Mamzota nangombona wakamtshela ukuthi sekayafunwa ke njengoba nimbona nangu asimkhona ukumthola sibuyomfuna ebhedabheda ngazi nakuphi kupha katholakala nakwakhe so ke akusekho khona ukudlula lokho sesizakhe sesifunane naye so ufuna njengembuzi njengenkomo lahlekileko nenkomo so amagama wenu okugcina engingathanda ukuwatsho ke njengoba ngifuna ukukhuluma noyi-1 wokugcina engathanda ukutshela uMamzodwa ukuthi Mamzodwa njengoba ubona sikubizile i-identical force hayi ukuthi silwa nawe siyakufuna ubani ungathanda ukukhuluma ngisikhethele
amagama okugcina bathembele wena mamswati Sisodwa akusho ukuthi njengoba sisefu sithandana nisenda kuba sesibizele i-identical force kungathi siyahlambalaza. Cha, sesihlambalaza sendiwa simo nathi ukuthi sifike ukuthi kufike la sesibita baka identical force khona ngoba sikhuluma ngemali la. Imali iyacabanisa, imali ishintsha umuntu isibongo abe ngilesinye nawe uyati. Imali leseyenda ukuthi sisukume sikubitele labanye abantu asilwi nawe. Ngeke savuka futhi silwe nawe. Siyakuthanda nedi ngoba thina sifuna imali yethu kwaphela nje kuphela sesi. Ungaze ukuthi sizondile siyahlazisa nina sokubonakala ukuthi uyahlaziseka kungoba vele wena awukinikanga lithuba nesikhathi sokuhlangana nathi sibonisaneni ukuthi senda njani ngale mali losikweleta yona. Wena nje usuke wahamba nje sotofu tsotsi manje ke sesi kusaka kakhulu shem sifuna imali yethu noma sebafika laba bantu sifuna imali yethu thina qha bo. Ngizwe bathi umamzodwa unokuzivala ubuso nakakhamba endleleni batsho vele kusimuntu umndeni nimbone nimlemuka endleleni ni awenga lokho niyazi mama angatimbatha leto divo ukuhamba kwakhe siyakwati la singambona noma abhekeleko ukuthi nani. Okay, thina sizokunamba siya sokuvakatsha lapha hlala khona. Yasiyabonga ngisho.